6. Na molbu Srpskog pokreta Dveri i udruženja, četničkog udruženja Iguman Kalist, danas su naši sveštenici održali parastos u stanicima Topličkog pokreta, to je Topličkog ustanka koji je se desio u rano proleće 1917. godine, gde se jedna dobro organizovana vojska sa planina, Kopaonika i Jastrebca sručila u dolinu Toplice i zarobila nekoliko neprijateljskih garnizona, zauzela nekoliko neprijateljskih garnizona i zarobila oko 1000 neprijateljskih vojnika. Cilj ove akcije bio je da se spreči mobilizacija stanovništva, da se preseću vrlo važni pravci komunikacije između frontova, to je pruga Beograd-Solun, i što je najvažnije, da se vežu velike neprijateljske snage, to je neprijatelj je bio primoran da sa ostalih frontova, kao što je Solun, povuče čitave divizije da bi ugušio ustanak. Ova takozvana Toplička država trajala je oko mjesec dana i bila je ugušena snažnom akcijom neprijateljskih snaga, a i velikim represijama koje su neprijateljske snage vršile uglavnom na toj teritoriji. Ustanak je ugušen, ali su ustanici nastavili da se bore u takozvanim četama i to je taj prvi pokret na taj način i oni su se borili sve do jeseni 1917. godine, kada su definitivno bili pobijeni skoro svi vođe tog pokreta. Ubijen je Kosta Vojnović, ubijen je stari vođa kovinskog pokreta, do toga kovinskog pokreta Uroš Kostić, ubijen je sveštenik Dimitrije, ubijen je profesor Radović i ubijen je kapetan Vlaković. Mi danas dajemo njima pomen, pokušavamo da od zaborava otnemo veliko delo tih hrabrih ljudi, ukazujemo im čast, neki im je večna slava, večni pomen, Bog da im dušu.